Good morning. Happy Teachers Day. Oza mayam ko Teachers Day gi ngasi Happy Teachers Day. Tuga ngasi gi card ki message timing happy tang yengminarase ko yamna di kuiroi se ayu the ngasi di gi card ko eight of pentacles ko nang hoji hoji honari ba poto katang magi result to lakpada katang tap kani ko adi oidi ogani thabok to positive result ti lakani do nang hotna badi phajana hotna ko na hojing nang na tawri ba thabok to haitare ko adubu nangi return haigadra nangi mahai haigadra adu do phangbada katang matam logini ko nang hoji ngai ri ba poto five of swords ko se nangonda gi keno ma haidi cheating gumba tawkiba khotkiba admaina oina oe ko aduna yari ngai ngasi gi numit se da haidi mina haiba khotpa kya lobi gano aduga amana sel thungi matang do oitara ga so ngasi je pesa gumba pithopi no hoi maru khun ba khotpa di ka shokai de ko maru khun ba su ya da bra ga hai sel thum haira ga di mina puge ka har ko matam da haidi pi da do hai tare ko aduga haidi couples ki marak ta oira ga na haidi mina involve toraga na bai ni khatna halo kholo hai ba su le ko aduga last ki kasina the magician card am haina thole ko nangna khaliba nangna ningi ba poto kaino toraga di kaino to result to hai tare ko manifest toraga di phangani hai bane ba sida ko ado card ki message na sida leire timing sai petang yeng minarase timing se katang di theng ngasi se ado hojiki pung 8 ga minute 13 ga 8 phawo phari ko du matung da nundhin gi sina nundhin da hadi marak ta di ngasi timing afaba kya leitre nundhin talaki pung 2 ga minute 12 sai dagina nungda warang gi pung 5 ga minute 18 sai bok sai phawo hai phai ko mo nungdang da nang pung 8 ga minute 9 tagina nungdang gi pung 13 ga minute 12 phawba timing se sida leire aduga card ki message su sida leire oja ngai ngasi oja mayam enjoy to biro teachers day ni na ko ado card yeng gi video zo mo yeng minarase thank you.